Morning people, naslednje jutro, še se počasi zbujamo s kavico. Danes crazy day of filming, crazy day, imamo full stvari v planu. Kot prvo pa po mojem bomo začeli takoj z workoutom. Če se dan začne z workoutom, veste, da je crazy schedule, Ljubljana vlog, going crazy. Zdaj se še malo zbudimo in potem gremo v fitness, kjer bom samo jaz treniral. Samo jaz bom treniral danes. Zdaj sem imel 2 days off, ki sem bil malo prihlajen in ne vem, bomo videli, kaj bomo hitali. Po mojem, ali back in chest, ali shoulders and arms. Jaz bi kar rekel, da ko se odpravimo proti fitnessu, se vidimo. Se odpravljamo proti treningu, bomo šli po mojem v unega 4P, a? Ja. 4P, da pogledamo malo ta fitness, kaj še nje. Tresemo se, da ni kakšna kazen. Ampak dobro, smo Gucci, kaj. Kako je voziti po Ljubljani, Max? Ful zanimivo, res. 100 let za 8 kilometrov. V Kopru, veš, kje bi že bil? V Kopru bi že bil v drugi občini. Že končal trening. Že končal trening. V glavnem shekali v 4P. Začenjamo shoulders and arms, kot veste, že poznate cel trening. Zdaj jaz se bom tu mogel malo najti po tem fitnessu, ker ne vem, kje je kaj. Smith machine smo našli in nič, začnemo overhead press. Nobody's perfect, I'll never try. No, but I promise I'm worth it if you just open up your eyes. I don't need a second chance, I need a friend, someone who's gonna stand by me right there till the end. If you want the best of my heart, you just gotta see the good in me. 'Cause I could be the rain in your desert sky, I could be the fire in your darkest night, I could be your curse or your angel, it's all in how you love me. I could be your sun when it's cold outside, I could be your rock when there's nowhere to hide, I could be your curse or your angel, it's all in how you love me. Turk, iz višjega je šel še na višje. First impression, veliko naprav, naprimer T-bar row, ta je advanced, ona tam je to je kruta. Za lower lats, ta je kruta, ampak če ne tako ful, se ne šteka kje kaj, ampak dobro, treba prav to idejo fitness, kaj še ta, ne?
biti good workout, glede na to, da sem bil zdaj week, 2 dni sploh nisem treniral. Včeraj zvečer, šok. Včeraj zvečer smo šli na neke pancakese, nek cheat dessert, tako da danes je dober pump zaradi tega. Oni pancakesi neki OP. Proteinski. Sladkorni, maščobni bi se reklo. Tako da top pump, končamo in potem gremo jest v Mehiško. Tako da se vidimo, ko gremo proti Mehiški. Post-workout meal, s nami kje smo? Tam je. Gornji trg. Gornji trg, ono tam. To. Mehiška takose smo naročili, 2x nek trojni kombo takosu z guacamole, tako da bomba. Prvič smo tukaj, ne? Ti nisi niti jedel tu? Ne še, tako da bomo probali. Dobili first thing, guacamole. Realno prvič v lifeu. Guacamole s tortiljami, top. Tebi je dobro. Odlično. Dobili 3 takose. Zgleda ful dobro. Bomo zdaj naredili tu hitro taste test. Ampak v El Patronu mislim, da ne vejo, da mi bulkamo. Če bulkate, premalo. Čekaj, zdaj da naredimo taste test enega. Good? Ta je... Zdaj ne vem, kaj je. To je po mojem vse neka govedina, po mojem. Ali je bil tu nek piščanec? Nemam pojma. Po mojem piščancu ni bil. Okus ful dober, samo... Pravim, to je pač kaj. 8 ugrizov, 6 ugrizov. Bomo mogli biti, ali bomo ponovili, ali bomo šli nekam druge po še hrane. Max je nezadovoljen. Ne, nisem nezadovoljen, samo ni dovolj hrane za nas. Javljamo se live 1 minuto pozneje. Vse v redu, vse lepo in prav. Dobro, ful, vse, ampak te 3 tortilje. Zdaj sem ti polno. Zdaj nimam več one sline, ki sem lačen po treningu. Zdaj ti pa lahko gremo dol še na burger. Lagano. Pač wheezy. No cap, pojem še 6 tašnih. No cap. Še 2 tašne porcije wheezy in pol še sladico. Tako da El Patron, good food. Overrated as fuck, in my opinion. I mean... Overpriced as fuck, in my opinion. Ja, Max, ti si unije reviewer. Jaz sem reviewer, ko Mike Malek. Veš, da je Mike Malek? Ja. Veš, ki on reviewja burgerje? Nijem. On reviewja burgerje po Ameriki. Jaz sem začel vse te restauracije, te neke posebne. Damo oceno za hrano in potem oceno za... Celotno. Vse, overall. Tako da hrana, samo hrano, če gledamo, okus in to, ki je ni več, good. 8. Zelo dobro, 8. Vse skupaj, torej, so samo 3 mize, notri nimajo nič. Overpriced as fuck. Te 3 so bile 9 evrov. Šahmat. 9 evrov, te 3. Torej, celotni experience, ne vem. 3. Ma ja. Kaj? Še nižje. Ne, ma ne 3, vseeno cool. Ja, ma čak i malo. Pač verjamem, da je Ljubljana malo dražja, vse skupaj, ampak ne bom dal 30 evrov, da se najem. Plus da kaj spiješ. Še une takose na začetku, une tortilje, une je bilo, ma dobro, une je bilo wheezy. Guacamole je tortilje. V glavnem, če bulkate, ne pricamo. Max ni zadovoljen. S količinami. Veš kaj je to, Kvaliteta je, ma ni količina. Kvaliteta je, ni količine. Znači, food 8, overall 4, ajde 4. Evo ga. 4, ker je Meksiko nekaj različnega. Nič, zdaj smo tu končali, po mojem grem še en giro po centru.
In potem se dobimo z današnjim gostom. Se bomo dobili in potem bomo naredili en banger od videa, tako da bo verjetno to part 1 od Ljubljana vlog. In potem vi verjetno ta video boste gledali v kakšno sredo. In potem second del boste gledali v soboto. Ne, Max, ne bojo. Koša folk, Max iz prihodnosti tukaj lihkar editam video. Problem, ki ga Max iz preteklosti ni poznal, je to, da danes, ko gledate video, ima kolokvij, jutri ima kolokvij, v petek ima kolokvij, v ponedeljek ima kolokvij in guess what, v torek ima kolokvij. Ja, tako da bo Ljubljana part 2 objavljena normalno naslednji teden v sredo ob 6. Če ti je part 1 bil všeč, spusti like, klikni subscribe, če še nisi. In če si prišel oziroma prišla do konca videa, hvala in tukaj je majhen spoiler glede part 2. Peace! Link up z Veselovicem. Dan. Ampak tak ni slab. What do you prefer, gymbot ali benchbot? Turk je začel rollat.